apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Mari Betty. Ne, si Kamat Gaya Marimila, naimbag abigat mo mat. Blooming ka manin ita, Siyempre Ay aywanan nak nila kay ko, Mare. Naimbag ka pa'y, Mari. Sa dino nga iti papanam, Mare. Bunong mat, taimat mo. Ay, sa dino kumapay ngay, Mare. Mangayo manin awanin ti maisong road. Ay nawaw, nilakay mo ngay, Mare. Ibaon mo nga min Dayjay pa'y ti ko na, Mare. Apay, maibaon dayjay. Isupay kit di ati pangapaan na kanya. Sigurado nga ibaga na abisi iti trabaho na. Kat agpada kayo mat nga trabaho, Mare. Ay, sumra ka pa'y, Mare. Tagkapi ka. Ituloy tati agsarita, iti unag. Pasensya kan, Mare, ngam saan mabalin. Sigurado nga agatak manin nila kay ko no mabayagana. Umayak tulatan no sa anak abisi. O sige, no kastati ko na, Mare. Kadakmat akanayon dito'y balay. Umay ka laeng no saan ka abisi. Tapno makapag-istorya ta, mamat. Sembanday ta binagkat mo, mila anak kaw. Naimbagla pagsungrod mi iti makalawas, nanang. Ay nawaw, apay asaan nila kay mo tibaon mo ang mangayaw. Ay, narigat akasarsarita ti anak yun, nanang. Uwan ko, nana, ngam saan mo't amapan. Ay, pumaday tataw. Inton kwan, agreklamo manen. Amo na anak ipurdiya ka, ngam si kapay lang ti urayan na ang mangayo man. Anya nga iti aramidan na ijabalayaw. Awan ije balay, nanang. Iti ayan ti kumpare na ti tambayan na no kasta arrest day na. Talaga nga awan denggan nasaw. Inton ko nagadaw reklamo na. Ay nawaw, api akasta ti lang nga mila. Di mo nakita ti kayo nga insangpet ko, tinong. Agdigos ka mamit. Kasano kat di mo matpagina na unda tao? Limual ka akasta ti langam. Ay nawaw. Anya ti parikot iti lang kaya? Losyang kan mila. Ay wana mamit tabagin. Kasano kuma kat di ka mat-aggunay dito'y balay? Siyak mat-akanayon. Apa yang alun ni Mali Betty? Ada ti trabaho na. Ngem aglang-langang ngatin ijel. Ala, ikumparanak manen kan Mari Betty. Pudnumet. Naimbag pa ni Pali Edgal Napintas kan aglup-lupa flesh ti asawa na. Agsardeng ka man si Katinong. Nagado a reklamom. Ngem di mo mit-am mo ti responsibilidad mo dito'y balay. Aglang-lang nga pa nga ubiyang ninanang siya ka. Wana, taada ti oras na para itibagi na. Siyak nga'y, awan ti oras ko nga ag-beauty rest mo't. Ay nawaw, unaklakit din o asino tinapintas nga masabat ko. Sa kamat gaya malibeti. Bolero ka talaga, Manong Tinong. Pudnumet. Ula dati anak yakin palid galkit, napintas kakin siyak-siya kalata. Napintas mat ni Marimila nga asawa ma. Wen angim, sa bali lata ti pintas mo ya. Aglang-langa ka nga flesh. Ni bakit ko ula kalkalpas ang nagdigos. Lusyang latamet. Saan anasayati kasta nga ibagbaga, Manong Tinong? Ang mga numasaktan ni Marimila. Pudnumet. Umapala ka una kan palid ka. Awan rumbang nga apalam iti kumparim. Ngamin, napintas mo ti asawam. Nagagatupay ni Marimila.
Apay nga itakalaang, Betty. Nasalaw ko ni Manong Tinong di Tadalan, Edgar Lakay. Anya timbaga na ka? As usual, iruruman naman ni Manang Mila. Anya? Diyak amo man itinedya kumparim. Nagsasaw ko namlan asino matan ako gugwapo. Unay kan bakit? Katipod mat lakay. Diyak magustuhan dagiti rumrumwar itingiwat na. No sa anak kapag tepel itay ang mga nuti ni Babkon. Di mo latan ni kaskaso. No anyat ibagbaga na, bakit? Isupay kiti apaka-stressam. Sipod pa'y idi akasta talaga ni Pari Tinong. Awan lat amo ng aramidin, no di agreklamo kan iruruman na ni bakit na. Oh, balon mo lakay. Pasensya kan medyo naladawak. Ado pa niya minti na si Kasok. Okay lang, bakit? Maawatak mo. Agawid akmat ladagos. Amumat nga do ti trabaho nga gururay. Dagasag pa iti anak ta iti ayan dananang. Agan-anad ka ah. Uray si ka. Diretso awid dumalpas ti trabaho. Well, di ka matanagan, bakit? Agdiritso ang agawid, numalpas ti trabaho eh. O sige, mapanakon. Sige, bakit? Pale, talagang aglang lang ang atin ijel ni bakit mo. Si kakit di mo't pare Tino. San amad daw at rentanan pale. Pare, ni Marimila ti sumungan. Balon mun samot ti imat na. Sungak paiso. Inbagak met nga iteks nak. No asidigan dito pagtrabahuan tayo. Tasabatek laeng ang tibalon ko. Ay mayakit di dito'y. Ay nawaw. Pare, panawan ka pa'y. Kasalitak man ti asawak. Buto yung tabalon ko. Ay nawaw, napudot samot ti ulom lakay. Di ako nakinikakit iteks na. No asidig ka. Tasabatek ti balon ko itigit. Asino tinang ibagakeng ka. Nga agdiritso ka dito pagtrabawa. Dakes ka di, nasabat ko ni Mari Betty di Tadalan itay. Kat na ko na nga okay lang mat. When angim nakababain nga, Lord. Anya ti pagbainam aya. Basta. Ibain na ka di, ah? Ay, asis. Kita ay man tabadong. Ay nawaw. Nakababain ka lagi ti katrabaho. Si kalangarudan ti naituludan iti balon. Si kapay laang ti kastamad. Ay natinong aya, jak amon. Ay, awali ta ano asaw. Agawin kan. Taamangan mo makita na ka lagi ti katrabaho. Kababain. Yak! Pinapanaw mo tandagos ni Marimila, pare. Bangay babain de tatao. Unay kan, pare. Inyam among kumapay mo't akaragiti katrabawan tayo. Ay saanin, pare. Among met. Nagpipintas kin nagsisiksi dagiti asawa yo. Siya klayang sa amit ti gulang ti asawa na. Napintas mo't ni Marimila, pare. Kas dayamit ti napintas. Beauty res laeng ti kasapulan na, pare. Ay nawaw. Ulay manupay a beautyless. Sa anin amalipil, tekas di alangan na pare. Amangan kunak no, ginayumanak ti asawak idi. Nalabos kamot pare. Irurumon mo piman ni misis mo. Iso ti pinilim, sa ita, irurumon mo akasta. Ipagbakla ang betipog no pare. Uli agdigos iti gatas, alanganin amalipil tekas di alangan na. Mangantak iti pare. Saan ta na pagsalitaan ni misis ko ta? Makapaawang galas met nga. No amo ni bakit mo timang gayuma. Si kapay laeng nga ta ti gayumaan na pare. Anya! Anya ti pampanunutam lakay. Itay pa di ka matagtagari dita. Masyanak launay kini Marimila bakit? Iti anya aga po lakay. Inruruman manan nila kay na ah. Manan? Nangag ko tinagsasakit abalikas na kani bakit na. Idiin tulod ni Marimila ti balon na bakit. Nakuna na pa'y nga amangan ka no ginayuma ni bakit na idi. Ginayuma? Di pa'y agyaman, tauray kas jay tilanganak at kinayat ni bakit na. Ay nawaw. Dahi tangaro bakit? Nagsasao. Kunamlan asino agwapo. No kasta ka na yon, ang mga no panawan to ni bakit na. Numapasamak dahi ta.
Saan tay ang mababalaw ni Marimila? Narigat nga ta, timaaddan ita asawa ang mangirurumang. Apay met akas jete lang ang anang itulot itibalong ko si Camila. Kasangsangpot mo laang ngam napudot adagos di ulo. Ay unay kan ayatinong. Tibilin ko ken ka, pet itexnak no asideg ka, ta sa batak tibalong ko itigit. Ngaman niya nga tinalamid mo. Nagdil-diretso ka kit din. Na Nakababain ka lagi ka trabahwak. Naimbaglayan tanilaeng palidgal tinakakita kayo ka. nukas namot laang, si kamot tanti agluto iti balon mo. Di mo namnamaan nga ibalunan ka pa'y. Diwen laeng. Kaya ko pa'y tapno saanin ang masabol ang mapanangka iti pagtrabahwak. Kan isubli kamot laangan kan inang mo. Di ka madanagan. Insako kun dagiti gamit mo itay. Tapno saan ka amarigatan. Anya? Isublikan kan inang mo kunak. Diyak kasapulan ti asawa ang mangiruruman. Bakit? Apay mo nga kastan ngay. Mabit lang ti irwar ko dagiti gamit mo. Itulod ka matlaangan tapno awan ti maibagam kanya. Ay dawaw, anya ti kayat asawan da ito'y Mila. Isubli kon ni Tinong nanang. Apa yan? Nareklamo la unay nanang. Mangiruruman pa'y. Ay unay, kantinaw. Anya man ang tinaramid mo. Da kayon ti makaamukan kwa na nanang. Agawid akon. Nasaysaya atin ti kastoy. Tapno awan ti makagapo nga apaan na. Bakit? Kompleto ti gamit na. Walang labis, walang kulang. At daamin ng itisako, nanang. Ala, inakong. Anya ngay ita. Insubli na kan ti asawam. Basol ko, nanang. Asino nga min tinangibaga nga iruruman mo ni Mila? Amumat abalay na ti pagnanaudan niyo. Pudno met ti bagbak. Gulang ni Mila. Diyak ngalun amo nanang. Amangan kunak no, ginayumanak met ede. Anya? Gayo mamaalaw-lawatom dita. Di mo ikalintagan ti dakas nga ramid mau. Agsarming ka man takitaam ti langam. No amo ni Mila ti may papan iti gayuma. Panagkunam ka day, kat kastapay la alangama ti gayumaan na. Ano wow, pagyamanam kit di tauray kasta ti langam kat kinayat nakalatan ni Mila. Kunamlano asino ka mga agsasaong. Ni nanang met, judgmental kay launa nga. Apay, sa anak ka di agwapo? Agsarming ka, tapno makitam ti sungba ti saludsud mo anak kaw. Anya ti kunam mare? Insubli mo ni Tinong kaninanang na? Juan Maribeti. Nagturod kan mare? Ay, saan ko akasapulan ti asawa ang mangiruruman kan nareklamo, mare? Sa bagay, deserve na. Mangiruruman matlaang. Kunamlano asino mata perpekto. Amo mare, naibaga na pa'y kanu kanila kay ko nga amang ano ginayumam ide. Gayuma! Di bali latan mare, tinapatag kat okay ka itan. Ay, wala, mare. Itang awan dito'y balay, mayat ti biyag ko. Awan ti paka-stressa. Wan nga rod mare, itapay lang kat madlaw kon medyo blooming kan mare. Awan matgaya man ni Tinong di tabalay dalakay. Ay no, at damot ang nagtrabaho itay. Wen ngam saanan adi tabalay dati pagnanaudan na lakay. Sa dino nga raw? Iti ayan ni nanang na. Anya? Insubli ka no ni Marimila. Ay, iso malagayam analiday ni pare Tinong itay. Guna na Kasta tiga nabon dagiti asawa ang mangiruruman. No saan ko makas jay tinalamid ni Mila? Di mayat kami ko mga aging gay tananang.
irugim manan si Katinong. Pudnumet, baso na no apay ang nagsina kami. No ide, kat kanayon mo nga ibagbaga ginayuman na ka. Ita, sa bali manan ti ibagbagam. Basta baso na. Imbis nga kid daw kay ti pamakawan, kasta pa'y lang ti ibagbagam. Ay, saanin ang masapol. Naggado ababay dita. Kabailak tag sapol itinapimpintas ng ni Mila. Sigurado ka kanay, ang magustuhan da kamat laang. Ni Mila laang, mati kakaisuna na ilawan kan ka anak kaw. Ay, anay ko, nasakit mit kasta pa nagsasauyo nanang. Ay, pudnaw, anak kaw. Ni Mila laang, mati nakaanos kan ka. Ngam, anya ti inaramid mo kan kwa na. Sangkay bagampay, aginayuma da ka. Ay, naapo aya. Nay, si kama gaya Mila anak kaw. Sa dino ti papanam, Agpalingki ak nanang. ay agidan tanak kaw. Mabalin lataan nanang. Tapno makatipid ta iti plete. Blooming ka ita. Manungal daw laan, sipod insublim ni Tinaw, ngam dakulan tinagbaliwam. Ay nawaw, agyaman ak launay nanang. Kasta talaga no awan ti sakit ti ulo. Ayun gayam, kumusta mo ni Tinong nanang? Maday siya balay Inal daw pagsasawak, tas ika din ti papabasulin na. Basul bukan daw, no apay nagsina kayaw. Ay, pasensya kayo nanang. Jak to maanusan ti panangirurumen na. Nagadupay kit di areklamo na no daduma. Ibagbaga na kanupay nga amangan no ginayuma. Maawatan ka, nakaw. Uraya sino mat, ano kasta ti asawa? Maibaw sa talaga ti pasensya. Nakitam ka din ni Marimila, pare? Awanin, ti bibiyang ko kang kwara, pare Edgar. Ay no, blooming ta asawa mita, pare. Anya, sigurado may nilab ka manin kang kwara no makitam, pare. Awanin, ti bibiyang ko itiday tatao, pare. Imay di balay di kalman. Katay na, nagpintas siya. Ay, di nakman angawin akas ta, pare. Pudno ti bagbak, pare. Kung naktumutkin ka, idi. Beautyress lang ti kasapulan ni Marimila. Kita, idi awan kay di balayo. Dakkel ti nagbaliwan ni bakit mo, pare. No makitam la ita, amangan no agdaton ka marinkin kwa na, pare. Ni Mila ti aglablabay ti palaangan na. Pudnomit gayam ti naibaga ni palit ka. Bimintas ni bakit ko. Agin lalabasak man iti palaangan. Bali ang pansinin nakmanen. Si kamot ti lumabas, Tinong. Ne, blooming kamit ita Mila. Una, tadamot ti oras ko para itibagi. Ayo. Saan akas idi at trabaho ti mapampanunot? Makapag-beauty rest pa yun da tao Mila, no ibagak nga kayat ko ti agsubli dito'y balay. Okay lang kayo ka? Sino tinangibagakan ka? Mabalin mo ti agsubli, Saan na kun ama pakawan? Bakit? Ay di nakman awagan iti bakit? No saan nak nga ay ayatan? Ken no atapom aginayuma ka? Apay pailaan nga agsubli ka kanya? Kung naklayang na dyan, bakit? Ay natinong, mayatan ti biyag ko ita. Ay, pang-asem ko ma. Kalik, saan ako nga agreklamo? Kan saan ka nga ilulumen? Palubusan na nga agsublit ito'y balay. Ulnusin ta ti relasyon ta. Jak pa'y masumbatan day ta sa ludsod mo. Ikanak iti waya-waya, tapno makapagpanunutak anaimbag. Amangan no agsubli ka dito'y balay, kat ibagam manen aginayuma ka. Hey, awanin nanang. Amangan isukat na kun ni Mila iti gwapo. Sa dino tinaggapo maya. Ite ni Mila. Di na kayat nga agsinublian kami nanang. Nagpuskol matiro pa manapan ay jay. Agasawa kami latamit nanang. At dati kalbing akin kwa na.
Itatadakkel tinagbaliwan ni baka mau kasta ti ibagam. Idi panawan alos siyang iti katatrabaho na iruruman mau. Ibagam pa'y aginayuman na ka. Kakano iti waya-waya tapno makapagpanunot na anak. Hindi, urayam no niya ti desisyon na. Nanang, kasano nga ron nga no, di na kayat nga makisinubyan kanya. No manugot nga agsinublian kayaw, ay nagasat ka ang anak kaw. Ang amno saan, araminam ati ka ba ulam? Ipanagnak mo kan kwa na nagbalbaliw kan. Ipanagnak mo kan kwa na apagbababaw yam, ti panangiruruman mo kan kwa na iday. Ay nawaw! Ti kinagwapo kan kinapintas kat agkupas. Di mo nga rod iba inti asawam tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pinayaban na ka no, kapitan. At ka di tinapatig ni bagayaw. Di mo piksaan di sa tada tinapatag pagsaritaan ta kagawad Philip. Anya ti pagsaritaan ta, kapitan? Negosyo kagawad. Pagkwartahan mo rin. Ay nawo, kaya't kulaunin ita, kapitan. Idi pa ya planok da ito kagawad. Isungag tugaw ka. Tay bagak no anya tinapanunot ko pagkwartahan ta. Ibagamon, kapitan. Magagaran ako na bumaknang. Kastagat tikat ko gan kagawad Philip. Amam, planok tagpatakder itis sugalan. Pasigurado takkel ti maalat ano bilang lang. Sa dino ngay, kapitan. Dito yung barangay hulmat lang. Dita sangwanan. Anya? Unak man no magagaran ka abumak ng kagawad. Wan ang mga no datag reklamaw. No aramidon ta asugalan ti sangwanan ti barangay hall, kapitan. Alas 8 itagsapa, aging ka italas 5 iti malam, amang lukat ti barangay hall. Numang rikipan ti barangay hall, mairwar mo ti tuldakan lamisaan. Ayunan niya. Talagaan na laing kayo, may papaniti ka kastabanan, kapitan. Wala, basta pagkwartaan ko nakngarod. Bakit? Marabyanak nga gawit. Ay nawaw, itian niya aga po, kat 8 a.m. to 5 p.m. laang mati barangay hall, Alberto. At dati asikaswan may kini kagawad, Philip. Isa ka sa pulan nga overtime kami. Anya? Hindi ka mandanagan. Agawid ak tumatila dagos numalpas kami. Siguradom lang ha? Huwin ka di. Alaam to'y meriendayo iti kagawad mo. Agyaman ak bakit. Agrubatak mo't langan. Na nagtulagan mi kan kagawad. Amasapa kami asumra kita. Agrubwata kon, labli bakit? Ay nawaw, nakasapsa pala unay, Philip. Un ata at dati napatig nga aramidon may kini kapitan. Langag mo may tinagsaritaan may dirabi.
Saan ka pa'y matanangan? Mga anak to ni J. Barangay Hall, bakit? Na, aguri ka man. Abay, Tulda tayo, mata binagkat mo. An-anom day taya. buludon ni Kapitan da ito bakit? At dati napatag apangaramatan mi. Sigurado mga agsubli day ta, Un ka di. No bilang man tamapuaw. At dati kwarta ni Kapitan nga ibayad na. Isong awan ti rumba nga pagdanagam, bakit? Panagkunam ka di, Kapitan. Mabaling ka di, tikas taas set up. Panagkunak at masapul anayunan tatilamisaan kan tugaw, kagawan. Agraman tolda, tapno lumawa kumapay. Saan nga umanay timay sa alamisaan kan sangapulo at tugaw, kagawan. Di another gastos no gumatang tamanay, Kapitan. Awan ti kwartak. Saan ta gumatang? At dati na panunot ko pamuspusan, kagawan. Anya nga di ta pamuspusan, Kapitan. Ado talamisahan kan tugaw ti barangay hall. Iso pa'y lang ti bulutan ta. Sana bale, tarapi imot amang rugi ti sugal. Isublitan to dago, sakbay nga galos 8 itagsama. Irwar mo matlang ti tolda, tamausar pa'y lang. Ayuna niya. Makatipid tanong kasta taramidon ta, Kapitan. Kung kaya, at ka rin matlang tinakasaritam, amayat amakisugal iti sugalanta, kagawan. Nalakalang day ta, Kapitan. Numaamuan dagiti manugal, ti maipapan iti sugalan ta. Sigurado nga adun to ti umay. Saan ta amalugi no bilang laang, Kapitan? Ipakaamong nga rod kadagiti gagayem mo, nga inton bigat tirabi, kat opisyalan amang lukat ti sugalanta, kagawan. Ariglado, Kapitan! Naimbaglangan, tado ti may asugador. Un nga rod, Kapitan. Kita ma, kat adamot ang tinaurnong ta. Pagbingayan ta nga rod na. Sigamat, inton matamtaman ta sigurado amanayunan pa'y na ito'y. Mayat mo't gayam ti sugalan ang negosyo, Kapitan. Dakkel mo't ti maurnong tanong ka. Wan mo't ngamin, iso ti may sa makagabo, no apay akayat ko ti madan iti sugalan. Kun, saan ta pa'y nagbaybayad iti abang, Kapitan? Libre pa'y abulburo din ta tilamisaan. Tolda, kun tugaw ti barangay hall. Naku nampay, Philip. Ay, katay kinling at laeng tipuunan ta. At to'y, tibingay mo, kagawad. Ay no, nagadumot din, Kapitan. No maamuan di duma asugarol, ti may papan iti sugalanta. Di may mayat manen. Sigurado amanayunan pa itibingay mo. Kaya't ko dayta, Kapitan. Nalaka ang makaurnong datao no kastoya ka na yung. Pag tinulungan tangarudan nga isirek tinausar at ugaw, kalamisaan. Tapno makaawid tamaten kagawad. Kapitan, at naman gamit ti kayat ko sa ludsudan. Kanya na ita, Philip. Saan nga tang agreklamo lagi ti padak akagawat? Ikanta lang ita iti kwarta. Sigurado nga gulimag na gijay. Handa ka di tinaitulin niyo para katakwada, Kapitan. Adda, itag kong tulangan inton bigat. Di ka matanagan. Saan nga agreklamo na gijay no ikanta ita iti basit abingay da? Nangalaam iti adu a kwartam, sika, Philip. Ha? Ay nawaw, di kan agin didiam mo, tanakitak ti kwarta iti bulsa ti pantalon mo. Nangalaam ka dagi jay a kwarta, Ha? Anday jay ka na Ay ka, bingay ko ay ti negosyo mikin ni Kapitan. Negosyo? Un ba kay? At dati negosyo mikin ni Kapitan. Agkasusyo kami. Iso ka di ti makagapuno, apay akanayon ka marabyan? Un Hindi ka madanagan ka di ba kahit tani Kapitan ti kasusok. Amangan mat no illegal daytan, Ay nawaw. Awan ka di ti panagtalk mo kanyak. Anya kamot ti. Makadlawa ko na, Alberto. Ay na, awan ti dakes nga aramidag. Ngam kastamad din ti pasungat mo, bebang. Ne. Balatom. Tapno awanin talo sa om. Ay nauaw, nangalaam iti kwartam. Saan kay mat ang nagsweldo? Kahit mo ka di, wano. Nangalaam iti kwartam ko na.
Di ka madanagan bakit? Sana nagtao day tayo titakaw. At dala ang maamwak. Ito, inayin mo iti pag-shopping mo. Tapno di mo mat ko na. Ni, hinagadong. Awarin tayo dos ako. Awatong gitin. No, dati sobra. Pagpapintas mo. Tapno ada pumintas ka iti imatang ko. Bakit? Adda ka di pa iti kwartayo dita, nanang? Ha? Adda ka di ti kwartayo dita, kunak. No planong ti umutang. Awan kwartak ita, Philip. No kasta nga rod, ikan kayo. Ay, nawaw. Ita. Sangaribo, nanang. Itad mo kit di kan bakit mo. Tay isupay nga ipalingkin na. Di bali ta makipangpanganak mo't dito'y balayaw. Nang tida kong kinlabli, nanang. Talaga apara kada kayo ti kwarta nga awat ko. Gatangan nyo mo't ti kedyo ka na yun. Ay, nahagyaman naklaunay, Philip. Awantan yaman na, nanang. Ikan kayong tumanay, numalak ti bingay ko. Bingay. Bingay ko, iti niguso mi kini kapitan, nanang. Businessman mo gaya man nila kay mo lovely anak ko. Amom ka day. Inikandak iti sangaribo itay agsapa. Day tangarod ti pagduado-ak, nanang. Hapay maut. Sabalit agparparik na kanyak, nanang. Kasaritak tuman ni kapitan. Tasaludsudag kan kuana no anya tinegosyo day ti asawa. Ay wala anak ko. Tapno masungbatan matlaang dagiti sa ludsud mo. No addaman. Di yu pa'y laang gasgastusan ti kwarta nga inted ti asawak, nanang. Amun tayo pa'y no sa dino tinagtaudan dagita kwarta. Amangan no ipabayad danto ket awan may bayad tayo. Naimbaglaangan ta nakaawid kan, nanang. Adan samot papanam lovely anak ko. Mapanak iti ayanda kapitan, nanang. Kunak man no iti barangay hall ti papanam. Diyak napupuutan a 5:30 mat gaya man iti malam. Sigurado ang nagawidan ni kapitan. Mala, agrubot ka nga rudan. No sumangpet ti Philip, di yu ibagbagakan ko ana no sa dino tinapanak, nanang. Apay kuma. Wan ta sigurado a sumurot dayjay no maamuan na nga iti ayan ni kapitan ti papanak. Ibagayo laangan anapanak iti ayan ti kumarek, nanang. Wala, no masapad ay nga agawid. No marabyan ngay. Adda ka din ni kapitan, manang bebang. Ay na, awan pa ang agawid, lovely ading ko. Apay ka di. Adda ko man napatag asaludsudag kan kwa na, manang. Anya day ta ading ko. Saludsudag ko maano, anya tinegosyo da kan nila kay ko. Adda nga minakita ka kwarta iti bulsa ti pantalon nila kay ko, manang. Day tamat laang ti kayat ko ang maamuan. Ngam di namot kayat nga ibaga. Kasta ka di, manang? Nagsaludsudak matlaang kadagiti daddo maakagawad. Ngam di damot sungbatan iti nasaya at ti saludsud ko. Angam di ka madanagan, tano maamwak, bagaan ka adago sa ading ko. Madamapay laang ngamin ti panagimbistiga. Ay nawaw. Awan ka di pa'y ang nagawid ti asawak, nanang? Awan pa'y matanak ko. Mala, agtugaw ka, tada na patagay bagakan ka. Amo ko unti sungbat dagiti saludsud mo, anak ko. Anya ngay, nanang. Nakita ti karuba tayo nila kay mo ije barangay hall. Adda ka no magayam sugalan da kapitan ijay. Ulitan niyo man timbagayo, nanang. Inaramid da kapitan kan ti asawam asugalan ti mismo asangwanan ti barangay hall. Anya? Idi ka no pa'y napalabas abulan anang rugida. Kuna ti kaaruba tayo alimabas itay. Ay nawaw. No kasta. Sugal gayam ti paggapgapuan ti kwartana. Iti pa'y mat barangay hall? Ti damag ko pa'y kat us-usaran da ti tulda. Labisaan kan tugaw ako kwa ti barangay. Di dala nagbainan?
Pinagbalindakit din asugalan ti barangay hall? Barangay hall no aldaw. Sugalan met no rabi eh. Ay nawaw. Mapanak man iti ayan ni Manang Bebang. Nasken amaamuan na ti maipapan iti daytoy abanag nanang. Bingay mo, kagawan. Ay nawaw, dahito laang titid mo bingay ko, kapitan. Pagyamanang kidi tadrapit mauawat mo. Kunak man no 50-50 ti bingay, kapitan. 70-30 ita. Ni, logi akmut, ano kasta, kapitan? Na, agreklamo ka kadi. Saan mo't kami nakasta tinagsaritaan ta, kapitan? No di mo kayat, di saan lang. No kastamat lang, santa na business partners, kapitan. Sakpay lang mo't tilukwam. Di saan lang. Ado mo ti kagawad ko. Nalakalaang kanyak timang sukatin ka. Nanang, adda ako. Ti asawa nga eh. Ada na pa na anak ko. Sa dino. Ay, kwa. Iti ayan ti kumari na. Ay nawa, asino ako mari na tamapan ko sukunay. Saan na kasapulan? Ang mga nupaawid ang dayjay. Ada ako nanang. Ne, nagawid ka mat gaya man, Philip. Nasapa ka ita. Uy, tasan kami nagkinawatan kin kapitan. Ti kaya't nakidakdakkel ti maalan iti sugalan ang negosyo mi. No kasta, pudno gayam, tinadamag mi. Pinagbalin nyo asugalan ti barangay hall. Tunggal rabi ilang mo't bakit? Uray pay. Saan amay parbang nga aramidan nyo asugalan ti sangwanan ti barangay hall? Ti kaila agbain mo't. Laskon itay bakit? Mapanak iti opisina ni Mayor intong bigat. Idanon ko kinkwana ti aramidan ni kapitan ditoy. Adamot ebidensya. Anya? Tsak ipalubo sa lukwan nak dayta kapitan. Anya ti kayat asawan ti nakita kitay, Alberto. Pinagbalin mo asugalan ti sangwanan ti barangay hall, ah? Pudno gayam ti naibagada kanya. No sa anak anapan iti barangay hall itay, amangan no ilibak mo manan. Bakit? Agpalawagak. Anya pa ilang ti palawag mo, sa anak abulsa. Bakit? Tunggal rabi ilang mo, nagsusugal kami. Una, ngam ti panagkunang kadi, kat mayat day tangar aramidan nyo, ah? Inaramat yu pa'y ti gamit ti barangay para iti day taasugalan nyo. Ti dakas na pa'y, iti pa'y mismo asangwanan ti barangay hall. Anya aklase ti kapanunutan day ta, ah? Alberto? Bakit? Pangasim Agsardeng kan? Di ka kadi agiskandalo ta nakababay? Awan mon, Alberto. Ibirbirok mo ti pakaisagmakam. Siguro, inikam dagiti kagawad mo iti kwarta. Iso nga agul uli magda. Di naksirmunan. Tanaputot pa ilayang ti ulok iti naramid day ta, Philip. Ang mga nusikapay kiti ti pagdasalan ti pungtot ko. Tabasol ko pa'y ita. Bakit? Agsarita kami kin Mayor ita. Anya ti ibagam ka ni Mayor. Di may papaniti sugalan ni kapitan ah. Ay, wala. Mayat day ta. Talagamot asaan amay parbang ti inaramid yo. Saan asugalan ti barangay hall. Saan matlaang anagatang dagiti tulda, lamisaan, kentugaw, tapno aramatan yo iti kalukwan yo. Makita man ita, no saan ang mapabainan na ita kapitan. Di nakmaluko na itang Alberto. Irwar ko amin abulok na. Alawan, Philip. Mapan ka. Pinalubusan mo't ni Philip ang mapanijay munisipyo. Labli anak ko. Bayan yo, ananang. Ay nawaw, mairaman tumulaang. Ay, bayan yo. Taisumat amis mo tinanghidanon iti bagi na iti munisipyo. Gusto matlang ti inaramid na. Tapno saan nga agrom day jay akapitan a rupat kwarta. Pagkwartaan na amin mat. Agraman da do mga opisyal. Nagululi magda. Adda siguro bingay da. Adda ka nanang. Isuti ko na ni Philip idirabi eh. Ay nawaw, nakababain mo't no kasta.
Amangan kit dinuawanan ti mabati nga opisyal tayaw. Numaamuan day ta ni Mayor. Tapno masukatan da nanang. Masukatan iti matinong opisyales. No apay ngamin nga isu ti kayat dagiti tattao nga ibutbutos Singpet kitab mga rod. Awan nagdumaan da iti asawa. Mapan kayo kano ije munisipyo, Alberto. Ay nawa, apay ka bakit? Di mo nabasa ti surat ni Mayor kan ka? Ang mga naman na nagreklamo dahil Philip. Saan lang ano po gusto nagreklamo? Ti ko na ni Mayor, ket itugot mo amin nga opisyal ti barangay tayo. Agsagana kan, lakay. Ang mga numasukatan amin ti opisyales dito'y barangay tayo. Imposible mapasamak ti kasta. Posible. At daayamot nga minti kasta. Pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall. Diyak kahit ang may katitikin na kapitan ko bakit? Diyak pa'y nabawi ti mano agastos ko iti eleksyon. Ni Mayor ti pangibagam iti kasta. Sana siya. Awagam dagiti opisyales mo, tagrubat kayo. Numaikat kayo amin. Gonggo na yo Asino amin tinangibaga pagbalin ninyo asugalan ti barangay hall? Sinayang nyo ti botos dagiti tattao kada kayo. Ay, nawaw! No para iti barangay, agpailaan nga rudmet iti barangay. Di mo aramatan iti kalokwan, tapno di kanto agbabawi, inton dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ni Pauling ti limabas lakay. Nakitam ti imot na nakasupaw. Ay nawaw, pakibya nga mo't amin bakit? Payam at lumabas dita. Man ano ka kuma? Nakita lakay, mangga manun. Ay nawaw. Aginaw sanday tanga ubeng. Aginaw mo na sa asawang bakit? Awang mo't nakita kanyaw awid na dito boarding house. Sa maysa, agbasbasa pa itaubeng bakit? 20 na pailaeng. Ay nalakay, anyat ammom, no iso tinangidanon iti bagi na iti ayan tinubyo na. Anya klase ti paragpampanunot dahi ta bakit? Kita lakay, agi katuman day ta. Idi pa'y napalabas nga aldaw a makitkitak ti mangga ngayaw awid na. Paborito na siguro mo't ati mangga. Aginaw ko naman. Rimwar kan sa manan, Pauline. Ay, wala na Mercy. Ada classic ita. Kasta ka day. Ay nawaw. Apay kasta ti panangkita yu iti tiyan ko nana. Ada ka ti parikot? Ay kwa, ay awan mag.
Magustuak ti blouse mo, basang. Ah, naggapo iti ukay, nana. No kayat yo, sumurot kayo kanyak inton maminsan, tag-ukay-ukay tayo. No awan ti aramidak, Okay. Agpakadak nga rudan, nana. Ang mga numaladawak iti klasik. Umayak man, Mari Merce. Nagtugaw ka, Maray. Agsingir ka di iti abang. Wen, ada ka din kwartayo. Adda, Maray. Adda tinaipaw iti anak ka. Ay, gayam. Adday pagakan ka. Adda ngamin ka madlaw ko iti balasang aborder maw. Anya day tamadlaw mo, Mare. Aginaw sa matan. Anya? Namin ano anakitak ti mangga ngay nyawid na. Kasano ko mamapasamak day ta? Kat awan ka numat nobyo na. Amangan no adda ilimlimad na, Maray. Anya? Agsipot-sipot ka, Maray. Kano adda ti kuntak mo iti kabagyan day ta apawlain. Awaga mo, ipakaamom kadakwada, Maray. Narigat no si kati mapabasaw nupod no nga aginawon day ta border maw. Unay kan bakit? Sugsugan pa ila ang tilandli di tayo. May mayat lata no maamuan ti pamilya ni Pauline ti may papan iti panaginaw na. Sigurado ka kadeng nga aginaw di ubeng? Amok no aginaw ti may sa babae. Tababae akmet lakay. Agbibirok kay ti gulo. Sa maysa, di taw ingag nanaod. Kasanula nga no panunutan dagiti kabagyan na asaan abinantayan ti landlady na isoan na sikogan. Nay, isumot ta sumungad. Nagadumanan ti protas nga nyawid na. Ay, kung naktumot kun ka, aginaw day ta babae lakay. Mano nga aldawon tinapalabas. Sipod ko na mga aginaw ni Pauline bakit. Awan mo't ti madlaw ko keng kuana. Ay, nawaw, di mo ka di makita. Kas lalumukluk magmaglaang. Kasla saan mo? Lumulumag nga raw. Malawin eh. Lumuklukmag, nulumuklukmag. Anya kumalta. Dagas ay ti lumukmag. Masikaw iso alumulukmag. Madlaw mag. Wala, ibagam no di. Masikog, aginaw. Agpudno ka man kanya. Insecure kan samat iti day ta Pauline, iso akasta ka. Kaya't mo sama nga ibabayin di tao, ha? Insecure mo ta sasawam si Katune. Ha? Saan apulaos? Anya ti arambidam dito'y balay, Mari Merce. Ada ka di parikot iti pagababangan niyo? Nangagaw ngagsarsarwan ni Pauline, Maray. Ay, nawaw. Talaga masikugan day ta. Anya ngay, inawagam ka day ti pamilya na. Ay, saan, Mari? Diyak kaya ti makibiyang. Kasanaw no si kati pabasulan ti pamilya na, Maray. Nakitak nga raw, madlaw nga aginaw. Ay saus, no di mo kayat ti mangidanon kadakwada. Itad mo tinamber ti kabagyan na kanya. Tasya kung ti mangitawag kadakwada. Ay, nawaw. Di ka mabutang, Mare? Kaya't kulaang ti makatulong, Maray. Kaasi mo, dagiti mang papaadal kan kwa na no bilang laang. Kasano no saan gayam apod no amasikog, Mare? Ay nawaw, sigurado akong itinakitak, Maray. Ado ti kankanan na amangga, kanangag ko ang nagsarwa. Naminano ang nagsarwa, Mare? Naminsan lang. Sikakit di mat. Ang mga nunayra na laang mat, ah? Ay sos, itad mo kay di tinamber da kanya, tasya kung ti mangibaga no mabutang ka. Imawagak, tada na patag nga ibagak. Asino ka di daytoy aya? Siyak ni Mercey,
Ti kadwa ni Pauline nga agab-abang. Apa yan, nana? Adda ka di dakas ana pasamak iti kapsat ko? Kit-kitaat nga may dagiti garaw na. Kumadlaw nga aginaw. Nagado ti mangga nga inyawid na iti naminsan. Anya? Saan lang aday ta? Nangagkupay ang nagsarwa. Ay, saan na mabalin ang mapasamak day ta? Agad-adal pa'y laang tikapsat ko. Imbagakan ka tapno amaw. Amangan kunak numabutang laang nga agpudno kada kayaw. Hello, Manang Nemya? Sa dino ti ayan mo? Adar aramidon mi dito'y pagadalan, Manang. Apay ka di? Anyat orasan, ngam awan pa'y ti kunam nga agawid ka? Sa dino ti ayan mo ay, Manang? Addaak dito'y boarding house mo. Agawid ka numalpas der aramidan nyo. Tagsarita ta. Saan ka maawatan, Manang? Agong ungot ka ka di? Awanan ti adwa sa lutsod. Agawid ka ket din no awanan ti aramidam dita. Tanapatid ti pagsaritaan ta. Oo, Manang. 30 minutes lang. Ada akong dita. Adda ti balasang di tarwar. Sino na dyan? Nalabay nga iso ti kabsat ni Pauline lakay. Ay, nawaw. Nukasta. Talaga nga inawagaw. Una, tapno bisitaan na ti kabsat na nga ginaw. Ay, na mersiya ya. Agpakalaing ka maning. May mayatin ti makasigurado lakay. Kasanaw, no saan gaya mamasikog ni Pauline. Di si kamo lang tinakababain. Kasanaw, nupod no amas ikaw. Yak amuking ka, bakit? Ipili mo tamong. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagaya, Manang Nemya. Apayakas tati kaus mo. Ha? Da ka di parikot iti blouse ko, Manang? Umasidag ka man kanya. Ay, nawaw. Apay ti tiyan ko, Manang. Agpudno ka man kanya. Masikog ka kadi. Anya? Adda nang idanon kanyak nga aginaw ka kano. Aginaw? Sa anak nga aginaw, Manang. Kasano ko mamapasamak da ita katawan tupay nobyo? Ado kano ti inyawid mo amangga iti na minsan. Anya kay lakit din ay, Manang. Gaputamang mangan iti mangga, aginaw adagusan. Dila mabalin na kayat ko laang timangga. Sa anak amaki ang angaw kan ka. Ay namanang, no saan kay amamati kanyak, ipa-check up naklatan tap numalpasan ti saritaan. No asino matinang idandanon kada kayo amasikugak, ah? Ita, mamatikan kanyak, Manang. Sana ka masikug kunak tumat. Ay naapo, day tabakit apadam nga agab-abang. Ni Nana Mercy? Un, imawag idi na minsan, takuna na nga aginaw ka kano. Di mo patpat yan dayta. Bakit, Manang? Insecure laang siguro dayta. Insecure kan ka? Wen, amom ka di? No kasta lumabasak iti batog da? Agsirip-sirip iti tawa, Manang. Ay, kasta unay ti danag ko ading ko. Kunaklakit din no masikog ka. Awanan ano kasta ti mapasamak. Kasanon ti panagadal mo. Santo ang mapasamak dayta, Manang. Nobyon to pa'y katawan. Dayta agsikog tukit din. Kuna laki day no iyawid dan day ta Pauline. Saan mo gayam? Ay, nawaw. Apay ay anapudot ti daram ken Pauline. Sa anak a komportable iti kinaadda na ditaw, lakay. Sipod na gabang ditaw, awanon ti tal na ti biyagkaw. Insecure ka siguro manen, tanapintas di ubeng. Anya ti ko namton eh. Napintas day ta Pauline iti imatang mag. Di mo ikanitida ka sa kay papa ng timbakakbakay. Kunak to mga may tunay. Yay. Inaw. Gusto ti atap ka. Dali magda pa naggusto miti day ta Pauline. Wanan kay ti bain. Isukat na kiday
mayatin ka. Promise. Apay ko mga isukat ka nga eh. Di ka nagpalawag, nangagkutimbagam. Napintas ni Paulay ni ti matang mo. Ay, nagsakit launay tiriknak no amom lang. Mabalin ka di makasarita ni Nana Mercy, tata. Nakaturog pa lang ni Nanam. Balasan ka. Anya ko matibag ang kinkuhan ha? Ibagbaga na ka nung amin nga aginawak, tata. Kaya't ko lang alaw-lawagan ti amin kan kuana. Among balasan ko. Insecure lang ni Nanam king ka. Ha? Lay tatipod na. Amom kasi. Kastao na iti sangit na itirabe. Iti anya makagapo, tata. Ipagarup na nga ben nga dati pa naggusto king ka. Imposible man mapasamak na dyan. Nga ben, kasla apo ko kan natutuusan. Kanapudnuak itasawa kanya. Day talang gayam ti makagapo, tata. Huwag balasan ko. At ako matikayat ko akid dawan king ka. Anya day tata. Tulungan ako mga agplano iti surprise para kininanam. Barang maikat man ti kina-insecure na. Day talagayam, tata. Basic day ta kanyak. Tulungan kayo, tata. Ay nawa, bigbigatan na napulot ti ulam. Bakit? Ti ko nam kaday katjak nakita amayat ti isem yaw kin ni Paulay ni titunggal maisa ah. Anya ka lagi di mo tag. Apayakas ta ka tunay. Iga puta kurat-rat na taaw. Isukat na kaon. Mami, ano ka di nga iba kaking ka? Asaan ka nga isukat? Bakit? Para kanya. Sikat ka pipintasan. Amaw kay bagbagam lang day tatap no sana masaktan tiriknak. Umay ka mang kiidi dito. Tara ko pang kabakit. Basta nasakit lang ta tinakam ko kan ka. Awan ti pagtanagam. Bakit? Si kalaan ti babae ti biyag ko. No para kanya. Napimpintas ka ngam ni Paulay. No andaman ti naisawang ko, adi mo na gustuhan. Pasensyakan bakit ha? Awan, tintinsyon ko asaktan tirik na. Saan ka no matgayam amasikog ni Pauline Mari Mercy? Mare, mangmanggag na ka de, ha? Anya nga minanti ko na maray. Ne, apa yan, Mare? Agsasadot ka man. Ay, tsaka mo taramidak maray. Ay, nawaw. Anya tinapasama kaya? Nito ni maray. Mga no isukat na ko ni Tiububeng. Nakitak no kasano nga isaman kan kitaan na day jaya pahulay na. Anya? Nakaikan bakit kayon, Mare? Numapasamak day ta. Ay, tsaka mo maray. Mga numapagtitak paikit day. Di mo itulok, Mare. Labana, Mare. Ang manya nga ron ti maramidak. No agbirok matan nito ni itiububing nga miti siya. Sika talaga, Mare. Kumkumpurme man ti mapampanunot mo. Awan ka di ti aramidan yo ita, Nana? Apay ko ma. Mapanta ko maag-ukay-ukay, Nana. Ilibre kayo. Ay saan nun basang? Italaang mat, Nana. Pagbigyan dak kumamatan, Sumurot ka din bakit? Amukad. Mahilig ka mo lang iti ukay-ukay. Anya ngay, Nana. Ay, sige. Sumurotak nga raw. Mabiit laang tasukatak ti chinilas ka. Daytoy pa'y, Nana, Masiguradok abagay yu ti kastoy abistida. Sabong-sabungan.
Dakal samot. Adamot talina, nana. Mabalin na may adjust. Ay, sigurado ka kadi abagay ko ti kastoy akawas. Wen, nana. Bagay mula una, hay. Adda mainlab ni Tata Tony kan ka, no kasta ti kawas mo, nana. Mala, mabiit lang nga raw taipilyan kamot iti bestidam na kong. Ay nawaw, nakaof mo ti silaw. Addan samo na panan ni tatam. No apay ngamin anarabyan ta. Amang ano na panlaang gimatang, nana. Sapay awan ti susay. Padasan taloktan, nana. Amang ano saan nga inkandado ni Tata? No inkandado na nga eh. Sana parikot dahi ta, nana. Mabalin niyo ti agistan ba iti silid ko? Ay na, agyaman aklaunay paulain. Agyaman iti kinaimbag mo kanyak. Uray kas di tinaaramidak ken ka. Surprise! Ha? Happy anniversary, bakit? Ay na nagado amakmakan lakay. Ay, sabong para king ka bakit? I love you. Si kalaeng, ti kapipintasan a babae iti imatang ko, bakit? Ay na, agyaman aklaunay lakay. Di ko ram siguro kay nalipatak ti anniversary ta niya. Ang asino nga'y tinagpatulungam. Asino kumapay nga? Ni Pauline, Ha? Naggasat kayo launay ka ni Tata Tony, Nana Mercy. Happy anniversary ka na kayo, ado ha. Awan ti sabali ang may bagak, no di kahet. Sapay lang kumatag tultuloy ti ragsak yo, ado ha. Ay nagyaman naklaunay nakaw. Maragsa ka naklaunay iti kastaan na ibagam. Agyaman nak iti surprise mo, lakay. awan tan yaman na, bakit? Pang-aasi ba? Tapos dokuman ti silos, way. Si kalaeng ti babae ti biyag ko. Di kagbaling nga insikyo, iti sabali a babae. Ngamin, napintas ka ba kay? Awanen ti daduma a maibagak. No di agyaman naklaunay lakay. Agyaman nak iti panagayat kan panakaawat mo. Ay atin ka unay lakay. Malalala, hustong ti drama. Igabi mo ti sila tamatulog tan bakit? Narigat yung mapuyatan. Ay, nawaw! Di ka agong ungat no selosa kan insecure ni bakit mo. Palawa ang paikit di ti pan nakaawat mo. Ag panunot ka iti wagas tapno mapunas dagiti negatibo nga adda iti panunot na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang
Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpaili ka di ita, Jelay. Ay, una na Vivian, apay ka di. Mabalin ka di ti agpawet na kaong. Anya ti pagatang yu ayan, nana. 5 kilo ti baboy ko manakaong. Dayta ka di lang, nana. 5 kilo a baboy, kan 3 kilo a bangaws. Ay, nawang, nagadun, nana. Ay, tidaduma, ipasida kadagiti umay makipurdiya. Doanya ti mabatay, ak isubot ti abastumi dito'y balay. O sige, siya kung ti makam mo, nana. Ay na, agyaman naklaunay nakong. Mangtid aklaangan iti gunggunam. Mangtid kay matlaang iti plete ti kargayo, anana. Ay no, nagadun akar ni dayta, bakit? Ay, di mo pakibiyangan dagita. Ngamin, saan tako ko dagita lakay? Impagatang ni Nana Vivian dagita. Apay nga rut adi mo imbati iti ayanda. Basta, bayan pay lang dita. Siyak ti makamo amang itulo dinton madamdama. Mampanugam lang tibagin bakit. Apay ngamin apakibiyangam ayakat saan matas ka ti mabannog. Konsernak lang kin ka. Saan nga amin nga aramidag katrumbang apakibiyangam andong. Alawonin, agulimag akong. Kasta aguli magkalatan tapno awan tiriri. Abasan tinagbiyahe, ngam awampay matipawit ko akarnikan bangos kan ni Jelay. Mga nalipatan na biteng bakit? Ay, huwan nga rodan ilulakay, sapay rumabiin. Kasano pa yun dayta? Anya nga tanumapan mula ang alaan ijabalayda. Uwin ano at daytay? Itay pa'y alimabas tinagbiyahe alugan. Awam mo tinaduma pagluganan na no bilang laang. Mapanak lagi ni Jebalayda. Ay, nasaysaya at pa'y lakay. Ang mga nunalipatan na laang ngayon padagas iti driver. Uwin gayang bakit? Mano kilot impawit mo? Kabail ang mabagkatan day jay. 5 kilo akar ni ti baboy, kan 3 kilo abangos. Ado sampay ti mapantan eh. Ado matyar aramidik dito'y balay lakay. Okay lang bakit? Saan mo't una na dagseng? Kan asidig lang mo't tibalayda. Alang arudan, agrubot kan tapno saan ka marabyan. Di mo liplipatan nga alahan ti resibo kan kwa na Ne, imay kayo matata. Itulod ko kumanto yung pagatang ni Nana Vivian kat. Isuti umay ko alaing nakong. Kabalan nyo kadyabagkatan, tata? Uwin, awang mitisa nga pula kilaw. Agkapi kayo pa'y atata. Ay, saan? Umay ko lang alaing timpawit ni Nanam. Agawit ak midladagos, tapno sa anak ka marabyan. Ato iti sukli ni Nana. Ay, at ka di ti resibo na kong. Ay, saan kun nga inala? Iso nga insurat ko latan ti presyo. Dahito yan ti pakita yo kanina na Vivian, tata. Ngimin na ti magatgatang ita, tata. Agyaman ak na kong. O sige, mapana kong. Ay, mabit lang, tata. Idublik ti supot ti karne kan bangos. Amangan kit din umaburay-rayan di ta kalsada. Dasa pa kalaunay na nakarieng bakit? Wala, tagluto akpay iti may pakan kadagiti pordia nga agtrabaho iti talon. Tulungan kan. Mabit lang lakay. Daytoy kadila ang ti karnit baboy nga inted ni Jelay ken ka. Uwing bakit? Apay, adda ka di ti parikaw. Kaslawang mo 5 kilo lakay. Kan, uray ti bangos. Kasla naksayan mo laang. Isumit lang tinadlaw ko, idinapan ko inala. Nalagaan mo. Amang ano kinasayan na. Nan, irwar mo man ti kiluan ta ikilok man. Nalipatan ka di abinulog ti anak ta. Di da pa insublay. San pa'y? Ilutong kidin. Konsensya na ba't na? Nuluklok ko na ti pada na tao. Agruam lakit di inubaybay antayaw.
Awan pa'y resibo nga inted na. Jak ngamin pinagan, ano idirabi. Idi kita ag tinakasurat iti papili di agsapa. Nagngina magayam ti binayadan na. Ngimi na kano, ti magatgatang bakit. Ngimi na, wano kinupit na. Asino ti makinkukoy ti karni ti baboy kan bangus iti ref, jelay bakit? Kukwat na asino kumapay ngay? Nangalaam iting gatang mo. Awan mo ti extra budget ta para iti bangus kan karne. Tamanulaang mo tintig ko pagpalingkim iti agsapa bakit? Ay nawaw, saludsudam mat amin lakay. Anya kalakit din aya. No kayat mo ti agsida iti baboy, wano bangus, agluto kalatan. Sana day ta saludsudam amin. Mas dawak lang mo't no sa dino tinangalaam iting gatang mo. Awanan ti ado asao. Di ka manaktak. Kas makita mo't, busy Ne, di mo mat ipakpakaam mo nga umahi ka dito'y balay ita marirema. Awan iti planok ti umay, mare. Di magasakla ang idinakitak ngagsagsagad ka iti paraangan niya. Ay, manganta pa'y amare. Agsidata iti sinigang abangos. Ay nawaw, saanin mare? Nabsugak pa eh. Mga lakakit di itiin na puy ken si dam. Tapno at damat kagiddan ko amangan. Sagpaminsan lang arudan nga umay ka dito'y balay. Di mo pa'y matpatgan tikid daw kukun kamare. Ala, tapno awan maibagbagam. Mga anak kon mare. Kasta amare. At to'y tibagim. Amok kat apaboritom ti ulo ti bangos. Sagay sa tamare. Anyo tinluto mo masida bakit? Ada na bati asinigang abangos di talakay. Ay no. Karni ti baboy idi napalabas nga aldaw. Ita, bangus may. Nalas day tan lakay. Bareng agpaw itum... Anyo ti kunam? Ay, kwa, lakay. Ay, awan day jay. Lipatam latan nga day bagak. Ituloy mo man ti ibagam kumaitay. Amangan no addamanen... Ne. Adan samot kalukom nga aramidam bakit? Ay, nawaw. Awan dakas nga aramida. Ay na, amangan kunak no kinisayam ti impaw it ni Nana Vivian kin ka, idi nagpasintro ka. Itian niya kumaga po nga aramidik ti kastangay. Ay. Sana nga agtatakawan niya. Awan ka diti pakipurdiami ta. Agpasentro ak italakay. Ne, kaano laang mat idi na udi ang nagpasintro ka bakit? Makitkitam dagiti alistan, lakay. Adu, dagiti kaaruba tayo ang nagpawit kanya. Nang tedda iti gunggunak lakay. May mayat samat da iti at trabaho. Dakdakkel ti maurnong kuno kwa. Wen ang awan mo tilugan mo. Kat adamat jeep nga agbibiyahe lakay. Takin ka reta. No ka ba ilam laki di, nyangay nga ron. Ay uwan dago sak ama kaurnong no kastoy lakay. Dakkel matit ito dagong gunak. Adda pa'y naimas amasida. Kumusta ka mat bakit? Ay, namambanugak nga rod. Ado ti impagatang dagiti karuba. Ay, makapabanog ti agbagkat ken magmag na lakay. Ay nawaw, unak tumad nga mingking ka bakit? Narigat ti kasta trabaho na awan ti service mo. Nga masulit mat lakay. Manungarod tinaurnong mo. Jakon ibaga no manong. Basta, dakdakkel ngam ti purdiyak iti maysa nga aldaw dito'y lugar tayo. Ba't nga ron no kasta? Napunno pa iti refta. Anya? Mamindo ay ti makalawas nga agpasentro ak italakay. Sayang, no adapay ti mayat nga agpawit. Ibagak anasapsapa tapno amom. Bakit? Naibos mo gaya man ta asukar kinasinta. Ay, sapay awan asidag nga istor dito'y lugar tayo. Diyak ba't kaya ti agpawit iti day jelay. Ang mga numaksayan tumanan. Uno saan,
Dayunan naman ang ti presyo tapno adda kupit na. Ni Rema ngay. Ang mga magpailay. Isulangin ti pangipaw itam. Mapagtalkan da jay. Mala, ipadas ko ti mapan iti ayan na inton madamdamalakay. Panunutan pa, no anya tinaduma nga ipagatang tatap, no sulit titid ko apletay. Mangtid kay ti papel. Tas akong ti makaamo amang ilista bagay. Sakma ilaing ti mapan itayin ni Rema. Tapno saan ka na mabanyag kasi kamay. Sika magayam ti lumabas pare andong. Mabiit man laang tada sa ludsuda. Anya ti saludsudam, mare. Agpasentro nga ta ni Mari Jelay ita. Wan, mare. Madamang agsagsagana itay pimanawa. Apay kuma. Sa anak ngamin ama kapan ije sentro ita. Agpaw itak kumakan kwa na. Mangtadaklaangan iti gunggunana. Mapan ka lang ni Jibala, mare. At damat lang ti pahu iti daduma akarubakan ko na. Dakkel siguro ti itadda gunggunana niya pare. Iso kay kaya naman. Ay, wala, mare. Umanay mo na purdiya na iti may sangal daw. Nagduma ka, sobra pa ya. Iso kay kaya namutin no kasta nga dati agipaw-paw itkin kwa na no agpasintraw. Agpaili ka kaday. Rima na kong. Saan, Tata Danilo? Apay ko ma. Ay nawaw. Kasano pa yan? Apay ko ma, Tata. Agda ko matipaw itmiking ka. Ni Mari Jelay, Tata. Iso ti agpasentro ita. Ado ka nung amin, tinagpapaw itkan kwa na akalugaran tayo. Nini, twice a week sa amoy tinagpailay. Kay kayat na ta medyo dakkel ka no, mati itad dagiti ka aruba agunggunana, no kasta nga agpaw itda, Tata. At damot lang ang ti pagatang ko kan kwa na. No kayat nyo kat inayon nyo tilistaan nyo itilistaak. Siya kun ti makaamo amang tad itigunggo na ni Mari Jelay. Sa ludsudot pa ni Nanam Vivian no kayat na nakong. Ay nawaw, saan yan akasapulan, Tata? Nadagaming ti Badriko, ti kumaring. Hindi na minsan na nagpawit ni Nanam Vivian. Kinisayan na ti bangos yung karneng. San lang nga na ninayunan na pa iti presyo, tapno adda ti kupi na. Anya? Wayne, tita ti pudnaw. Isungawaring ti panagtalik ni Nanam kinkwana. Di bali, Tata, siyak ti makaam mo. No kasta ter aramidan ni Mari Jelay, dumawat tayo iti resibo. Kantimbangan tayo dagiti impaw it tayo. Tapno makasigurado tayo nga awan ti maloko na. Adda ka kadi, Mari Jelay. Sumrek ka, mare. Agpaw itak man, Mare. Nadamag ko nga minkan lakay mo nga agpasentro ka ita. Ay, wen mare. Mamindo ay ti makalawas nga agpasentro ak. Ngamin, naurnong manan ti pawit dagiti kalugaran tayo. Di damot ngamin masango. Iso akay kayat na no siyak ti mapan agpalingki no aggrocery para kadakwada. Nadamag ko nga rod, Mare. Ay, anya gaya man ti pawit mo, mare? At tilistaan, Mare. Mangtadaklaangan iti gunggunam. I-text nakto no sumangpot ka, Mare. Saan ka nung agpasintro ni Rema, bakit? Ay, nawaw. Sino nga ron ngay tinang tadam iti pawit ta kumalakay? Ni Jelay ka no, ti pangipawitan na ta iso ti agpasintro ita. Ay, nawaw. Di ka lata ko man nagpawit Ni Rema ka no ti makamaw. Kasano nga raw, nulukwan mat day jay ajelay ti kumari na. Amo mati ugali day jay babae. Imbaga kin Rema kit kunana, mga alakano ititimbangan na. Kan dawatan na ni Jelay iti resibaw. Tapno awanin ti malukaw, bakit? Ala akong timpagatang ko, Mari Jelay. Tinalabaga nga ko bagtibagim, mare. Resibo ngay, Mare. Daytoy lang ti maitid ko, mare. Ni, awan ka di ti original a resibo, Mare. Jak nga ron amo, mare.
nagkonsamot iti sentro ti original a resibo. Iso nga insurat ko lang ay ti papel. At to'y matisuklim, mare. Ay nawaw, ngimi nagayam ti karne ti manok ken tilapia, mare. Win, mare. 350 per kilo ti manok. Kan 250 mo ti tilapia. Di ka man, mare. Adda kasinsin kong aglaklako ijay. Isong amok ti presyo. Ay katagsasabali mo ti presyo iti palengke, mare. Alaman nga rod, mare. Irwar mo dagiti natang karne ken tilapia tatimbangak man no gusto mo ilaang ti kilo na. Ay nawaw. Apay lang nga ikilo, mare. Awan ka di ti pa nagtalit mo kanya? Kaya't ko lang ti makasigurado, mare. Ang mga nukis-kis sayam mo, dagiti ipaw-paw itmikan ka. At dalang arodan ti kupit mo, nukastaan na yun ang ti presyo. Kisayam pa ilaang ti ginatang mo. Oh, makitam day tamare. Kurang iti kagudwa kilo ti manok ken tilapia. Timo nateng madlaw anak sayan. Saan pa'y nga imabot amay sa kilo? Ay nawaw. Kasano kaya napasamak day tamare? Di ka man agin didi, mare. Amok-amudos mo day ta. Hala, saan mo tamare? Makan kunak no, dadadaal titimbangan mo, mare. Imposible, mare. Kabarbaro laang day to, itapnoy bagakan ka. Ha? Sige, irwar mo ti original a resibo. Ken isublim ti kwarta at tinakaw mo, agraman dagiti tilapia, manok ken natang. Kompleto ti binayadak ken kamare. Ngam kasta mo ti aramidam. Agasam day tangay. Adda ti kupit mo. Adda pa'y ti libre a karne. Tilapia ken natang mo. Ay, saan nakakasta, mare? Ay sus, di ka naglibak, mare. Panagtakaw ti kastang aramidam. Saan nakapumanaw ditoy? Aging gaadi mo isuble, dagiti tinakaw mo. Ay na, makapasuro na talaga day tarema. Dadaulan na matidiskarte da tao. Anya man ti kalukwan ngay narabid mo si Kadjelay. Na, kasangsangpet mo lang, kastakit din ti ibagbagam si Kaandong. Bakit? Agdindinamagan di ti lugar tayong agtatakaw ka. Agtatakaw? Uy, taktakawam na giti tattaong agpawikin ka. Ikan na kalangarudin ti gunggunam, kastapay taramidam. Agar aramid lang iti istorya da kita tattao lakay. Patpatsumot. Umapal dala kamin iti baro arakit ko iso akastada. Ay na, di ka naglibak, bakit? Isumot lagayam akanayon amapun no ti refta. Kis sayam gayam ti pawit daking ka. Agraman presyo dagiti gatangam na yunampay. Hagasang may teta kupit mo. Di ka lagbain mo, bakit? Agdinamagan dito'y barangay tayo ti kalukwan day ta amari jelay na Vivian. Ay, nasaya at ba't? Tapno awanan ti maluko na. Kupitan ken takawan na dagiti customer na. Agkalintagan ba yung harod nana? Bagay na ti maawagan iti Mrs. Kupit. Kumari kupit ko nam anana. Ay, narigat pa'y amabagbagaan. Taipilit na nga iso ti husto. Uray adda ebidensya. Di na aklunan ti kamalina. Awanan lakay. Awanan ti mayat ngagpawit kanya. Talagang awanan Tanagwaras dito'y lugar tayo, tinarabid mo. Ay, sayang lakay. Basol mo lang. Dinadaal mo ti panagtalak dagiti tattawin ka. Birngasan da ka pa yan, iti kumari kupit, dagiti kumarim dito'y lugar tayo. Diyak kaya ti mabirngasan iti kumari kupit lakay. Yan yang arot ti maramidam ngay, katpudnumat a kinupitam ida. Naimbag ko nam tasaan da ka pa yung impabarangay. Iso pag nakmam day ta napasamak, bakit? Saan anasaya at atagik kwa ti saan mumut ako kwa? Nawatam? Ay, nawaw! Di ka manggundaway, tapno saan ang madadaol ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.